Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a silver. You're not here with me, 'cause I can't see the way you shake and shimmer. You know we got a mystery to solve, so Scooby-Doo, be ready for your act. Don't hold back. Just Scooby-Doo, if you come through, you're gonna have yourself a Scooby snack. That's a fact. Scooby-Dooby-Doo, here are you. You're ready and you're willing. We can count on you, Scooby-Doo. I know you'll catch that villain. Vrlo neugodna noć za povratak iz bioskopa kući, Scooby-Doo. I to samo jer si morao da ostaneš i gledaš film Zvezdani pas čuvar svemirskih šuma 2 puta. Da. Šta je to? Pogledaj šta je, Scooby. Dolazi iz grmlja. Bez brige, iza tebe sam. Hvala ti puno. Vrati se, Scooby! Čekaj! Gde si? Sljedeći put daj znak! Važi! Hej, šta je to? Izgleda kao napušteni kamion. Ima li koga? U pravu si, Shaggy, stvarno je čudno. Šta prazan viteški oklop radi na vozačevom mestu? Kao možda na noćnom izlasku, kapiraš? Vrlo smešno. Pobogu, pitam se, ko je vlasnik ove gvožđurije? Evo šta piše na sanduku. Jameson Hyde White, profesor arheologije, London, Engleska. Hyde White! Čuo sam za igru žmurki, ali ne za skrivanje belog. Pa genijalcu, to je englesko prezime. Hej, šta je ovo? Na dostavci piše da je ovaj sanduk za muzej Nikola Tesla. Znači, tamo je krenuo vitez. Dobro si skapirala to, ali šta se desilo sa našim misterioznim profesorom? Pa, ako je on vozio kamion, to znači da je nestao. Pa društvo, do oklopljenih rukava smo uronili u još jednu tajnu. Dobri ljudi, velikodušni ste pa ste vratili starog viteza, ali pošto je veliki profesor Hyde White nestao, bolje da ga niste našli. Legende. Legende? Da, crni vitez navodno oživi kad je mesec pun. Kao wow! Mesec je sinoć bio pun! Da, ali šta je profesor radio sa visokim crnim i strašnim? Vozio ga je iz Engleske u muzej.
Gdje da ga stavimo, gospodine? Stavite ga u srednjovekovnu prostoriju. U redu. Šta je ovo? Scooby-Doo, gde si? Dođi, Scooby! Idemo! Evo me! Prosto sam zbunjena zbog ove misterije. Kao gladan sam. Kad ćemo jesti? Jeste! Šta to Scooby ima? Izgledaju kao neke lude naočare. Pa sigurno ih je našao u muzeju. Da. Čoveče, kakve lude stvari vidiš kroz to? Pa, postoji samo jedan način da saznamo. Evo ih. Služe kao poseban durbin za draguljare, naučnike i arheologe. I pazite sad ovo, drugari. I proizvode se samo u Engleskoj. Arheolozi? Engleska? Profesor Hyde! Očigledno, nešto smrdi u tom muzeju, kao pokvarena riba. Riba! Tačno, Scooby, noćas idemo u ribolov. Ovo mesto je zaključano kao i sef. Kako ćeš ući onda? Lako, Shaggy će ići preko onog prozora. Zašto baš ja? Zato što je to mali prozor, a ti si mršav. Čoveče. Ajde, pomozite mi sa ovim merdevinama. Ako ne uđemo, nikada nećemo saznati šta se desilo sa nestalim profesorom. Shaggy, ti se penji, a ja ću donijeti dizalicu iz naše kombija. Dobro. Drži se, Shaggy! Vidite kako se drži. Počet ću te dizati. Ja ću se i dalje držati. To je to, ne može dalje. Još uvijek se ne može popeti. Bez brige, Shaggy je bio najbolji gimnastičar u školi. Kada uđeš, otvorit ćeš nam zadnja vrata. Vidi kako će se zaljuljati skroz unutra. Pa, bar smo sigurni da je unutra. Crni vitez. Drago mi je što je prazno. Jeste li primetili da je ovde noću baš jezivo? Čak i danju jezivo. Mislim da bi trebali da se razdvojimo. Daphne i ja ćemo ovuda, a vi onuda. Scooby, ti čuvaj stražu. A za Scooby keks? 2. Dobro, evo 2. Scooby-Doo! Mislim da nas neko prati. Aha, kao Scooby. Okej, Scooby-Doo, možeš sa nama. Da! Dobro, dosta.
Zašto si to uradio? Kao znaš da se Crni Vites uključuje na pun mesec? To je priča za decu. Ipak ne bih rizikovao. Tako je. Oh! Nadam se da ćemo uskoro naći Shaggyja. Ne proizvodi taj zvuk. Imam rešenje. Ovako je bolje. Hajdemo. Kakvo odvratno mesto. Ne sada, Scooby. Hej! Šta je taj pas učinio? Zna da ne vidim dobro bez naočara. A, tu si, Shaggy. Nešto mi drugačije zvučiš. Rekla sam ti da imaš problema sa prehodom. Dobro je da sam ti ponela lek. Moram naći Velmu! Zoinks! Zdrav si da kažeš, keks. Brišimo! Vidiš kako lek već deluje! Scooby-Doo! Scooby-Doo! Ćao! Crni Vites je živ, kažem vam. Šunja se ovim hodnicima. Kada bismo samo našli trag. Scooby! Kada Velma spomenula trag, nije mislila na tebe, Scooby. Čekaj malo, nedostaje slika. Možda je to trag. Hajdemo kod ostalih. Da! Evo ovdje je. Nema ovde nestalih slika, Shaggy. Pa, ove malo pre nije bilo. I to vam je trag. Na podu je krv. To je trag. To je boja. Pogledajte. Trag koji vodi u hodnik. Pratimo tu boju.
Boja nam ukazuje da je nešto u sarkofagu. Hajde, Shaggy, pomozi mi da otvorim. Kao, ne volim iznenađenja. Pogotovo ne ona strašna. O, ma daj. Pogledajte ovo. Tajna soba. Neko očigledno ne čisti kuću redovno. A pogledajte ovo. 2 slike preslikane koliko liče. Da li vi mislite ono što ja mislim? Tako je, Velma. Tajna samo što nije rješena. Šta? Šta? Nemamo vremena za objašnjenje, Shaggy. Moramo do šerifa. Ajmo ovim prolazom. Daphne uvijek izabere pogrešna vrata. Zoinks! Scooby, kao, učini nešto! Možda bi nas moje trbušne mogućnosti mogle izvući odavde. Ako bi glas zvučao kao da je iz druge sobe, možda bi on otišao. U pomoć! Izvučite mi iz ćupa! U pomoć! Scooby-Doo! Scooby-Doo! Zoinks! Scooby! Scooby-Doo! 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 Uspjeli smo, Scooby! Izvukli smo se! Uspjeli? Scooby-Doo! Baš kao što smo i mislili. To je Mudrić. Čestitam, klinci, nije nam na kraj pameti bilo da ovaj čovjek uništava muzej. Sjajno osmišljen. Prave umetničke slike zamenili su lažnima. A noćima je slikao kopije u tajnoj prostoriji muminog sarkofaga. Zato su sredili profesora. Samo je on mogao prepoznati kopije. Čekajte, a gdje je profesor Hyde White? I kada ga nismo našli? To je
Scooby-Doo sa cipelom. Hvati! Profesor White! White! Mudrić je bio taj koji je oživljavao crnog viteza. I tu nema nikakve legende. Tu ste potpuno u pravu, sve je to Mudrićeva izmišljotina. Zaista ne znam, ali nekako je uspevao da se uvuče u oklop bezbrojno mnogo puta. I onda je kao na putu za muzej izveo da vi nestanete. Zoinks! Ipak je živ! Scooby-Doo!